mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika no kuri FM 88.3 ya radiyo Inshuti ya Bose. Aha mu Rwanda umushakashatsi Kayumba Christopher aranenga uko inzego z'ubuyobozi zitwara muri iki gihe cya COVID-19 yabyandikiye umukuru w'igihugu Paul KAGAME. Oya ntabwo bafite iyo ngiye ubwoba sinari kwandika ntabwo bafite rwose nanditse nk'umuturage ushaka gutanga umusanzu gutuma tugira amahoro arambye ntabwo nari kwandika iyo ngira ubwoba. Dr Kayumba Christopher yigisha itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda. Mu Burundi komisiyo y'igihugu yo gushakisha ukuri no kunga abenegihugu yatangiye gutaburura imirambo y'abantu bishwe mu 1972 mu ntara ya Bururi. CPI urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruratora uyu munsi umushinjacyaha mushya. Facebook yagabanije amakuru igisirikare cya Myanmar gitangaza kuri iyi nkoranyambaga. Mugume hafi rero aya makuru n'ayandi yose twabateguriye atabacika. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, ibihugu bigize urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI uyu munsi bigomba gutora umushinjacyaha mukuru mushya uzasimbura ucyuye igihe Fatou Bensouda ukomoka mu gihugu cya Gambia. Frederic Nkundikije aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ibihugu bigize iyo sentare uyu munsi ku gatanu biri mu gikorwa cyo gutora uzosubirira Fatou Bensouda ayirongoye gushika mu mpera z'umwaka igihe kiringo ciwe c'imyaka 9 kizoba kirangiye. Amabanga y'urongora iyo sentare n'amabanga agoye cyane mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu hamwe n'imanza zihabera. Leta ya Perezida Trump yari yarafata ibihano umufasoni Bensouda hamwe n'umwe mu bafasha biwe bakuru mu mwaka uheze kubera iyo sentare yabandanije gutohoza ivyaha biregwa abanyamerika, naho iyo sentare yanibaguwe muri kahise kuba ishimikira ahanini ku vyaha bikorerwa muri Afrika. Utwigoro tw'ibihugu 123 biri mu masezerano y'iyo sentare two kugena umushikizamanza mukuru wayo agira gatatu twaragoranye, bituma hatunganywa itora ryabaye mu ibanga. Itora ryabaye umunsi ku wa gatanu ririmo abantu bane bariko bahiganira ico kibanza: Carlos Castre Sana Fernandez wo muri Espagne, Fergal Gaynor wo muri Irlande, Karim Kane wo mu Bwongereza hamwe na Francesco Lovoye wo mu Butaliyano. Igihugu cya Cameroon kiratangaza ko abanyanigeria 5,000 bari impunzi kubera intambara ya Boko Haram mu gihugu cyabo cya Nigeria biteguye gutahuka bagasubira iwabo. Nibyo Fidel Niyongabo atubwira. Abategetsi b'icyo gihugu bamenyesha ko abanyanigeri 5,000 ku 103 benshi muri bo abapfasoni n'abana bahungiye muri Cameroon kubera iterabwoba ry'umugwi Boko Haram bemeye gutahuka mu gihugu cabo. Bamenyesha ko mu nama hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu vyompi yabereye mu gisagara ca Maruwa kiri mu buraruko bwa Cameroon bumvikanye ko Nigeria izosubiza abataye izabo mu buzima busanzwe yongere yubahirize umutekano wabo. Abategetsi b'ivyo bihugu vyompi bavuga ko vyafashe ibiganiro vyamaze mezi atari make imbere y'uko abantu bahunze iterabwoba ry'umugwi Boko Haram bemera gutahuka muri Nigeria. Umuvugizi w'abanyanigeria bahungiye mu ntara iri mu buraruko bwa Cameroon hano rubibe na leta ya Borno muri Nigeria yahoze icumbitswemwo n'umugwi Boko Haram, Benjamin Ojioko, avuga ko benshi mu bataye izabo bemeye kugaruka muri iyo ntara ku gushaka kwabo. Kwishyira hamwe mpuzamakungu ubwicanyi n'uruhagarara vy'umugwi Boko Haram bimaze imyaka 11 vyatumye abantu barenga 2,700,000 bava mu zabo, harimwo abanyanigeria 210,000 bahungiye mu bihugu bibanyi. Societe Facebook yafashe icyemezo cyo kugabanya amakuru igisirikare cya Myanmar gitangaza kuri iyi mbuga nkoranyambaga. Frederic Nkundikije arakomeza. Yatangajwe uyu munsi ku wa gatanu izotuma amakuru n'izindi nyandiko zishikirizwa n'igisirikare ca Myanmar agabanuka muri iki gihe ico gisirikare kibandanya gukwiragiza amakuru y'ibihuha nyuma yaho gifatiye ubutegetsi kikanahagarika abategetsi ba gisivile mu itembagazwa ry'ubutegetsi ryabaye ku igenekezo rya mbere y'uko kwezi kwa kabiri. Ifatiwe ikibanza abategetsi ba leta ya gisirikare hamwe n'umuvugizi waco bakoresha ku rubuga Facebook.
Facebook yatangaje kandi ko yahagaritse uburyo leta ya Myanmar yahora ikoresha mu gusaba ko izindi nyandiko ziri kuri Facebook badakunda zihanagurwa. Urwo rubuga rwatangaje kandi ingingo yo gukingira uburenganzira bw'abanyagihugu barimo abanyapolitike bashikiriza ibiriko bibera mu gihugu cabo. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bagize iminsi bagira imyerekano mu gihugu cose biyamiriza itembagazwa rya leta ya gisivile yari irongowe na Aung San Suu Kyi muri iki gihe afunganywe n'abandi bategetsi. Muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari nyuma y'aka kaziki. Duhere mu Rwanda aho mwarimu wigisha itangazamakuru muri kaminuza y'igihugu akaba n'umushakashatsi Dr KAYUMBA Christopher aherutse kwandikira perezida wa Repubulika Paul KAGAME ibaruwa inenga imyitwarire y'inzego z'ubuyobozi mu gihe cya COVID-19 n'uburyo abona byarushaho kugenda neza. Yaganiriye kuri iyi baruwa ye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma watangiye amubaza icyamuteye kuyandika. Ni ibintu bitatu. Icya mbere ni ukugaragaza ingaruka za COVID-19 ku buzima bw'Abanyarwanda, ku iterambere ry'Abanyarwanda n'ubukene icyo cyorezo cyateje. Icya kabiri ni ukugaragaza strategie yakoreshejwe mu kurwanya COVID-19 icyo yagezeho ndetse n'ibibazo yateje. Ya nyuma cyatumye nandikira umukuru w'igihugu ni kujya inama gutanga ibitekerezo ku kuntu COVID-19 yatsindwa, abaturage bagafashwa gusubira mu buzima busanzwe ndetse n'igihugu cyacu kikagira iterambere rirambye. Duhere kuri izo ngingo eshatu waruvuze, icyo unenga mu buryo igihugu cyitwaye mu kurwanya COVID-19 uranenga iki? Strategie yakoreshejwe yatumye ibibazo bimwe bijyanye n'imibereho y'abaturage bikomera kurushaho. Icya kabiri, uburyo polisi yakoresheje mu gushyira mu bikorwa ubujyanama bwa minisiteri yakoresheje ingufu nyinshi ku buryo hafashwe abantu benshi, hafungwa abantu benshi, hacibwa amande abantu benshi, kandi ibyo ntabwo nta tegeko ryigeze rigaragazwa byakoresheje. Icya nyuma, nibaza yuko ibintu bya lockdown ukuntu byagiye bikorwa byatumye Abanyarwanda benshi bakena kurushaho. Dukomeje ku bintu wavuze muri ruriya rwandiko wandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, wavuze ku nzego z'umutekano za leta y'u Rwanda uzishinja kugira ibikorwa byo kwica urubozo cyangwa se by'ubugome ku bantu bafashwe. Uvuga ko hari amazu atazwi afungirwamo abantu bakagirirwa nabi. Ibyo ni ibintu igihe cyose byagiye bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Leta y'u Rwanda yagiye isobanura neza ko ibyo bintu bidahari. None rero wowe uti ibyo bintu birahari, urabishingira kuki? Ninde muntu uzemera ibyo bintu, Bwana KAYUMBA Christopher? Ntabwo nibaza yuko biza kugorana kumva ibyo navuze, kuko Abanyarwanda benshi Abanyarwanda benshi barabizi, kandi ibyo navuze n'ibyo nabonye n'ibyo nabwiwe, kuko ndi mu gihe nahuye n'abantu benshi babinyuzemo. Ushatse wajya ukababaza, hariho benshi babizi ko bibaho. Nibaza rero yuko umunyarwanda wese ushyira mu gaciro ibyo ngibyo arabizi ko bibaho, kandi naganiriye n'abantu benshi babinyuzemo. None ibyo bintu uvuga biramutse ari ukuri, ntabwo waba ufite impungenge ko kuba ubitaye hanze ukaba ubivuze mu buryo busa nk'aho bwashyira hanze ba nyiri ukubikora, ntabwo ufite impungenge y'uko nawe ubwawe bishobora kukugiriraho ingaruka? Niba basomye neza ibaruwa, nananditse perezida amubwira yuko inshuti zanjye n'abantu dukora n'iki bari bangiye inama ko nta kwandika ko bishobora kugiraho ingaruka, ariko muri iyo baruwa none mbwira perezida ko kubera ko muzi nk'umuntu ukunda iterambere, ukunda ko u Rwanda rugira amahoro, ukunda ko u Rwanda
haganza demokarasi. Niyo mpamvu nanditse, kubera yuko ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo biriho kubera ko biri muri kamere y'Abanyarwanda, ahubwo biriho kubera ibyemezo n'ibikorwa abari muri leta bakora. Ibyo rero ni ibintu byahinduka kandi biba bishatse kuko nk'ubu nabimubwiye byahagarara. Ariko Bwana Kayumba, tuvugishije ukuri, ufite ubwoba? Oya, nta bwoba mfite. Iyo ngira ubwoba sinari kwandika. Nta bwoba mfite rwose. Nanditse nk'umuturage ushaka gutanga umusanzu mu kubaka u Rwanda, mu kugira umusanzu mu gutuma tugira amahoro arambye. Ntabwo nari kwandika iyo ngira ubwoba. Umunyarwandakazi Monique Nsanzabaganwa uherutse gutorerwa kuba visi perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umutegarugori wa mbere na mbere kuri uyu mwanya, avuga ko ikibazo cy'umutekano n'amahoro kiri ku murongo wa mbere w'ibigomba kubonerwa umuti. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza. Ntabwo nari nagerayo ngo menye neza ibibazo bihari uko biteye, ariko mu nararibonye bw'imyaka 20 cyangwa se irenga mu nyobora inzego zinyuranye, ikibanze ni ukumenya yuko imiyoborere myiza ni ingenzi, imicungire myiza, kugera ku ntego, kubazwa ibyo ukora kandi ugakorera mu mucyo. Ibyo ngibyo ni ibintu by'ingenzi kandi mfitemo iyo nararibonye, nzi n'uburyo ntashyira mu bikorwa kugira ngo tubashe kubigeraho. Numva rero ningerayo bitewe n'ibibazo bihari cyangwa n'ibikenewe, ubwo iyo nararibonye n'ubumenyi mfite n'ubuzobere ari byo nzakoresha fatanyije na bagenzi banjye kugira ngo dukomeze tugire imiyoborere. Umutowe mu gihe Afurika kimwe n'isi byugarijwe n'ikiza cya COVID-19, hari ikibazo cy'inkingo zitangwa ku bwinshi ahandi ku isi, ariko Afurika ntigire icyo yigenera kuko itegereza kugenerwa. Mufite izihe ngamba kugira ngo izo nkingo za virusi ya korona zigere ku Banyafurika? Nk'umunyafurika w'umuturage nk'abandi, twese twagiye dukurikira ibyo uyu muryango ugenda ugeraho. Ibyo nkubwira ntabwo ari n'ibyo nzi nk'umunyafurika muri rusange. Tubona abayobozi bacu baragize ahubwo uburyo bashyira hamwe kugira ngo baharanire ko twabona inkingo. Bagize gahunda bashyira hamwe kugira ngo babashe kugira imicungire ihuje kuri iki kibazo cya coronavirus. Ndetse hari n'urwego rwihariye bashyizeho rusabwa no guhabwa imbaraga nyinshi kugira ngo rubashe kubikurikirana neza. Ibyo rero bikaba ari ibintu n'ubundi bizagera aho bihurira n'imirimo nashinzwe, kuko hari mu bufatanye nk'ikipe ishinzwe imigendekere myiza y'imirimo muri komisiyo kuba izi gahunda zarushaho kugenda neza. Ariko ntabwo navuga muri rusange by'umwihariko kuko ntabwo nari nawugera. Mu bintu bibuza umuryango umwe bwa Afurika kugera vuba no gushyira mu bikorwa iriya ntego yayo ikubiye muri gahunda izarangira mu mwaka wa 2063, harimo ikibazo cy'intambara ku mugabane. Uzakivugutira uwuhe muti? Nk'uko nakomeje kubivuga, ntabwo nari nagira mu nshingano, naratowe ariko ntabwo nari natangira akazi. Ariko ikindi nzi neza ni uko muri komisiyo ivuguruye harimo inshingano zihariye zifite n'umukomiseri ubishinzwe wanabitorewe bijyanye n'amahoro n'umutekano muri Afurika. Ikindi nzi ni uko mu mikoranire ya komisiyo twifuza gukora nk'ikipe kugira ngo nubwo buri wese afite inshingano ashinzwe, ariko by'umwihariko izo nzaba nshinzwe zigamije gufasha muri buri cyiciro cyangwa se muri buri rwego rw'ibikorwa bya komisiyo kugira ngo bigende neza, haba mu igenamigambi ryabyo, haba muri gahunda z'igihe kigufi n'igihe kirekire, haba muri gahunda z'ibikenewe, byaba umutungo w'amafaranga n'umutungo w'abantu n'ubufatanye. Ibyo byose bikagenda neza
nizera rero yuko ntashidikanya hazabaho imikoranire myiza hagati y'abagize komisiyo ko ari 8 by'umwihariko n'ibyo bibazo by'amahoro n'umutekano nk'uko perezida ushinzwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika nyakubahwa perezida Tshisekedi yabitubwiye ko gahunda ye ijyanye n'uyu mwaka azaba afite wa manda yo kuyobora uriya muryango. Icyo ni ikibazo kiri nimero ya mbere kuri liste y'ibigomba gukurikiranwa. Haba nizera rero ko imbaraga zose zizahuzwa kugira ngo bigende byitabwaho uko bikwiriye. Madame Monique Nsanzabaganwa watorewe kuba icyegera cy'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya mwigomwe mu kagaha ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye no mu Burundi. Komisiyo y'igihugu yo kunywanisha abarundi no kumenya ukuri severe yatangiye gutaburura imirambo y'abantu bishwe mu 1972 mu ntara ya Bururi iri mu majyepfo y'igihugu. Eloge Wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye. Ahitwa Rwankona ku mutumba wa Kiremba zone Muzenga komine ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi niho umurwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watanguriye kwimba. Icegera c'umukuru w'uwo murwi yemeza ko iyi ntara imuzatanguriyemwo ubwicanyi bwo mwaka w'1972. Pastor Clement Noel Nziza amenyesha ko ibinogo birenga 80 muri iyo ntara arivyo bimaze kumenyekana ko byahambwemwo abishwe muri uyo mwaka, agahamagarira afite ico babizi ko bose kwegera umurwi. Mu ntara ya Bururi bamaze kutubwira mu byo twari tumaze tohoza yuko twoba dufise hafi ibinogo birenga 80. Muri ivyo binogo 80 hari ivyo tumaze kufurura tukaraba, mugabo hariho n'ibindi tutarashobora gufura kugira ngo turabe ingene bimeze. Iki gikorwa rero kituzanye hano, kituzanye kugira ngo dukorane n'abe n'igihugu, dukorane n'abarongozi, dukorane n'abo bose bajejwe ubuzima bw'igihugu. Turasaba rero abantu bose baba bafise amakuru ari ku binogo rusangi, ariko byo bumvise kubijanye no gwimo gw'indwi kugira ngo bayaduhe tuyakorereko. Abo bene wacu bishwe bagatabwa mu binogo kugira ngo tushobore kubikurayo, turabaho tuba turabishingura mu gihe tuciteguriye kuzobihambana iteka. Buramatari wa Bururi asigura ko igikorwa kizotuma imitima ya benshi iruhuka. Colonel Leonidas Bandenzamaso anahumuriza abantu bose bibaza ko gutanga ubuhamya bishobora kubagirako ingaruka mbi. Inarabibonye z'ico gihe nibaza ko zizotanga ukuri, zivuga ibintu mire byagenze kuko mubona ibyo bariko barakora ngaha. Kera bamwe bavuga ati hajya ni ku matwarete canke n'ibinogo bisanzwe, mugabo urabona ko ukuri kuboneka yuko hari abantu batawe mu binogo. Ubu aho tugeze turaziranye benshi mu kibano, nta muntu yoba kigira ubwoba kuko se umuntu azovuga ngo je ndaje kwica kubera babikoze ni generation zikuze cyane. Kuvuga yuko abana biwe bazoca bavuga nibo babikoze, umwe wese akora icaha ku gatwe kiwe se umuryango. Nico gituma twavuga tuti umuntu yoba afise ico yoshikiriza ku byabaye atogira ubwoba. Icegera c'umukuru wa severe nawe asigura ko icifuzo nyamukuru c'uyu murwi ari ugushika kuri kazoza kisunze kahise abarundi bose bahurizako. Twifuza ko iki gikorwa cacu nk'umugwi coshikana Burundi ku kubohoka mu mitima, ugukira intuntu n'akabonge biri mu mitima ya benshi abo tugenda twumviriza iyo bariko baratushikiriza ibyo baciyemo, tuze dushike kukurekureranira nyakuri, abarundi banywane basige kahise kari inyuma berekeze kazoza gasangiwe, dushike ku kunywana gushemeye. Murwi severe maze igihe unengwa cane na mu mashirahamwe yigenga kucanishamwe abarundi aho kubunga. Abivuga bafatira hanini ku kuntu umaze umwaka wose uzura isigarira by'abantu bo mu rwimo rw'1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Maître Janvier Bigirimana twarishira hamwe Tournon la page Burundi ari mu bagaya severe yabwijwe rya Amerika mu kwezi guheze ku itariki ya ndwi mu gihe umugwi wariko werekana icegeranyo c'umwaka imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka. No munsi turavye ingene uwo mugwi wifata uhereye no kuba ugize, biboneka yuko uri kuba igikoresho kiriko gikora ivy'umugambi uri ku butegetsi wifuza, abahindutse igikoresho ca politike aho yaba uwurongoye canke bamwe mu bawugize. Binasanzwe bizwi yuko ari abantu bakorera cane CNDD-FDD. Umugwi nk'uwo rero watezwa kuba umugwi urimwo impande zose, umugwi abarundi bose biyumvamwo, ni navyo vyari gutuma igikorwa uriko urakora
gishobora kugira akamaro abarundi mu bijanye no gusubiza hamwe. Womengo n'umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose vyabaye ari ivyakorewe abahutu. Birazwi yuko cyane mu myaka ya 1993 n'72 hariho abatutsi bagandaguwe ahatari hake, ariko uwo mugwi ntiwigera ibyo bintu ugomba kubivuga. Pierre Ndayicariye mukuru wa Sever yasiguriye abatowe n'abanyagihugu impamvu buno bwicanyi ari bwo bwibandwako kurusha ubundi muri kino gihe. Ivyabona baba abapfakazi, imfuvyi, ababuze, abo barabikoze, mbere n'ababonye bimwe mu byabaye bariko barakura, benshi muri bo baramaze kwitaba Imana. Umugwi Sever wemeza kumaze kwegeranya ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'1972 birenga ibihumbi 13,500. Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Dusubire mu Rwanda, aho mu karere ka Rusizi, intara y'Uburengerazuba, abaturage bavuga ko bahohoterwa n'abantu bitwaje intwaro bakeka ko bashobora kuba ari abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yakurikiranye iyi nkuru. Baravuga ati ubu ngubu ikintu tugiye kubakorera, tugiye kubajyana muri stade, nimushyika murishyura amafaranga 50,000 mwese. Nimumara kwishyura n'umwe muri abo baturage bane bavuga ko baraye bahohotewe n'abo bita abasirikare ubwo bari bavuye kurangura amata mu baturanyi batunze inka. Byarahagana hafi saa 4 z'ijoro ry'uwa kane ushyira uwa gatanu. Uyaragaruka muri make kuko byagenze kugira ngo abo babasagarire bitwaje ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Buri muntu 5,000 ubundi tubare kuri mwigendere. Ndababwira ati cyakoze njyewe 10,000 muri kuducanye n'umutware wanjye ntabwo twabibona. Njyewe ndi kubona twabona 5,000 ariko nabwo tukabibona tubigujije, noneho ejo twava gucuruza amata tukayishyura. Byabaye ngombwa ko babiri muri abo baturage bitabaza umuvandimwe wari imuhira ngo azanire amafaranga abo basirikare babone kubarekura. Uyu nawe avuga ko ahageze yasanze babafasha ari abasirikare ndetse bafite imbunda ebyiri. Bambwa kashe umutekano kusinamira abakinjira hari n'abanyerondo yenda baba bafashe kuba amatara avuga ati gwabaye nijoro. Bageze sanga ubwo abasirikare babiri bari bambaye uniform bafite n'imbunda. Bambwiye ati ibyo bitanu byacu bitakombe bahereza. Maze kubahereza bati noneho mwite ko mwikura amata yanyu, mwite ko mwigendera. Nyuma yo gusangana umwe mu bo bari bafashe amafaranga agera ku 50,000 y'u Rwanda, abo basirikare ngo bashatse kuyamwambura yose ku gahato abanza kuyabima. Ibyamuviriyemo gukubitwa no kuraswa isasu mu rubavu. Mu buryo bugoranye, Ijwi rya Amerika yabashije kugera mu cyumba rwariyemo mu bitaro bya Gihundwe. Biragaragara ko imyambaro ndetse n'ibyo aryamyeho byose byahinduye ibara, biba umutuku wijimye kubera amaraso menshi yavuye. Turangwate ngo uzana amafaranga ufite tukureho yacu ansigaye turagusubiza. Aze kubyanga abafite inkoni ubwo bayinkubise mu rwego ngo umutwe urazengereye numva ntayibwiye. Barambwira ngo icara hasi, hangi ndica. Umusirikare mwaravuga ngo ubundi n'unyana w'imbwa wayibitesheje umutwe wayirase. Umusirikare mwari ufite imbunda arakokiye. Nabashije kumva nuko nabashije kumva bandashe, nabarangije baraza baransaba manjyana amafaranga nayifite, telefone nayibahaye ngo bahamagare, manjyana amafaranga nayifite n'ibyangombwa, barangije barigendera. Ndabona umubiri wose wuzuye amaraso. N'iryo sasu cyangwa hari n'ibindi bikomere wagize? Iryo sasu ikindi gikomere mfite mu mutwe. Urumva umeze utari ngubu? Numva ndi kuribwa cyane ahangaha bandashe no mu mutwe. Yaba uyu ndetse na bagenzi be bagasaba ko inzego zibishinzwe zikora akazi kazo bagahabwa ubutabera. Icyo dusaba ko cyakorwa ni kimwe, ubutabera nibukurikizwe, ababigizemo uruhare bahanwe, buri wese akore mu isomo n'uwatekerezaga mu mutima we kugira urugomo ndetse no kugambirira ibikorwa by'iterabwoba cyangwa n'ibindi bitemewe. Igihe cyakorwa nuko babashaka noneho bakansubiza ibyo nambuwe bakanamvuza. Icyo nasabaga cyakorwa nabo ko hakomeza kwa iperereza nyine kugira ngo bagenzure neza barebe nimba bari abagizi ba nabi babasha gufatwa. Mu byamenyekanye abo bagizi ba nabi bambuye aba baturage harimo amafaranga y'u Rwanda agera ku 80,000 ndetse na telefone ngendanwa. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, yaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ndetse n'ibiro by'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda nta bari bagashatse kugira icyo batangaza ku byabaye. Inshuro zose twagerageje kuvugisha izi nzego zombi ku murongo wa telefone ntibyadukundiye, yewe n'ubutumwa bugufi twabahaye bigaragara ko bwanabagezeho ntibabusubije. Baramutse bagize icyo badutangariza turabibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana urugomo n'ubujura bikozwe n'abitwaje intwaro, yewe barimo n'abambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.
Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020 nabwo abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe basiga bisha umugore we mbere yo gusahura amafaranga asaga 400,000 y'u Rwanda. Ni mu gihe mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka naho abantu barimo bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF bitwaje intwaro nabwo bakubise abaturage babiri mu murenge wa Mururu babasigara intere. Aho hose abaturage bagasaba ko abakora ibyo bakurikiranwa bakabiryozwa. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugaruka no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abadepite baraye barangije gushinja muri Sena uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump, bayisabye kumuhamya icyaha bamurega cyo gushishikariza rubanda kwigomeka kuri guverinoma. Abadepite b'abashinjacyaha nanone bakoresheje amashusho menshi cyane cyane aya video bavuga ko Trump yahinze urugomo mu mitwe y'abayoboke be guhera mu 2015. Bagaragaje ukuntu yabashishikarizaga kwibasira abandi baturage muri mitingi ze mbere y'amatora yo mu 2016 n'ukuntu yabashimaga iyo babaga barangije ibikorwa byabo by'urugomo. Amaze no gutorwa batanze urugero rw'ukuntu yashimye agatsiko k'abantu bashatse gushimuta no kwica Madame Gretchen Whitmer, guverineri wa leta ya Michigan iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa 10 gushize polisi yatangaje ko yataye muri yombi abagabo 13 ibashinja uwo mugambi no gushaka guteza intambara mu gihugu. Abashinjacyaha berekanye kandi ukuntu nk'uko babyemeza Trump yashishikarije abayoboke be gutera no kwigarurira ingoro z'inteko zishinga amategeko za leta zose zigize igihugu uko ari 50 n'iy'igihugu cyose Capitol ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize kugira ngo baburizemo ibikorwa byo kwemeza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 gushize. Trump yavugaga ko bayamwibye. Abashinjacyaha basobanuye ko abateye Capitol basize bayononye kandi basahura n'ibikoresho byayo bitandukanye birimo mudasobwa y'akazi ya Nancy Pelosi, umuyobozi w'umutwe w'abadepite. Uretse abantu igitero cyahitanye, abashinjacyaha bagerageje no kumvisha Sena ingaruka zacyo ku bantu bari muri Capitol no ku miryango yabo. Bati benshi barahungabanye kugeza n'ubu ku buryo batazabyibagirwa mu buzima bwabo. Muri urwo rwego bumvishije urukiko ari rwo Sena ubuhamya bamwe na bamwe mu basenateri, abadepite n'abandi bagiye batanga nyuma y'igitero mu itangazamakuru, mu maradiyo na za televiziyo, bavuga ukuntu bari basezeye ku miryango yabo. Abadepite bavuga ko amagambo ya Trump yo gushishikariza rubanda kwigomeka no gutera guverinoma atarengerwa n'itegeko nshinga nk'uko we n'abavoka be babyemeza. Babishimangije urugero rw'iteka ryo mu 1969 ry'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko guverinoma idashobora guhana imvugo ya rutwitsi kereka iyo ishishikariza urugomo cyangwa iyo ibyaye igikorwa kinyuranyije n'amategeko. Banzuye basaba Sena guhamya icyaha Trump. Bati nimumugira umwere muraba mumweretse ko afite uburenganzira bwo gukomeza ibyo bikorwa bye kandi muraba mutanze urugero rubi ku myitwarire y'abakuru b'igihugu bazaza. Muracyumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho turebere hamwe icyo twiteze muri siporo n'imikino mu Rwanda muri iyi weekend. Turabibaza umunyamakuru wacu wa siporo mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda. Mu mupira w'amaguru ejo kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura na Club Sportif Sfaxien muri Tunisia. Ni umukino ubanza wo ku ntera ya gatatu mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Ikipe ya AS Kigali yamaze kugera mu mujyi wa Sfax ifite abakinnyi 19. Uyu mukino uzatangira isaa 9 ku isaha y'i Kigali. Umukino wo kwishyura hagati ya AS Kigali na Club Sportif Sfaxien uzabera hano i Kigali ku cyumweru gitaha ku itariki ya 21 y'uku kwezi kwa kabiri. Ikipe izashobora gusezerera indi izahita yinjira mu cyiciro cy'amatsinda. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuri wa gatanu yahagurutse Kigali yerekeza muri Tunisia. Igiye mu mikino y'amajonjora ya nyuma mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera hano mu Rwanda mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Intumwa z'u Rwanda zigizwe n'abantu 30 barimo abakinnyi 16 bayobowe n'umutoza w'umunyatanzania Henry Mwinuka. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherereye mu itsinda rya 4 muri aya majonjora ya nyuma yo kuzakina Afrobasket, ikaba iri kumwe na Nigeria, Mali na Sudani y'Epfo. Mbere yo gutangira imikino y'irushanwa, ikipe y'igihugu
y'u Rwanda izabanza guhura n'ikipe y'igihugu ya Misiri mu mukino wa gicuti wo kwipima. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Jean Claude Munyandinda urakoze, ni nawe kandi udupfundikiye aya makuru. Nshuti zacu rero ni ahangaha ahumurije, mbashimiye ko mwayakurikiye, maze mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.